Mo kening kapag masusyanan ning banal ay Eucharistia, kapamilatan da ring panalangin at kanta, makyabeta mo king balang metong, banagawa tayang makabaldugan iting kapag masusyan. Iyabetala karing panalangin tamo, ing kapasalamatan da, Arlene Esguera and family, Efren Manalo and family, June Faye CJ Ganya, Nestor Glo Sarmiento and family, Jeff and Aima Sulibaga, Nestor Mila Ibay and family, Mel and Raning Jimenez and family, Janela Maniago, Arsenia Sunga and family, Merly Macabali and family, Consolacion Gonzalez and family, Rodolfo Gomez and family, Arnel and Adita Icaro and family, Alex Tiki and family, Carmen Cuyugan and family, Jack Maniti and family, Angelo Cuyugan and family, Alma Soriano and family, Henry and Josie Sampang and family, Monico and Mercy De Leon and family, Jonas De Leon, Mayor Rodin Gonzalez and family, Bong and Glo Sampang and family, Edgar Yumul and family, Ronnie Magsino and family, Adrian Tayag and family, Milagros Tayag and family, Remedios Maniago and family, Marlene Basilio and family, Noel and Nita Maniti and family, LJ Paula Kate Tayag and family, Rica Vince Maniti and family, Luz and Paul Gonzalez and family, Leo Vigildo Rosas, Jesse Ellen Dizon and family, Bong Kapati and family, Fernando Kiambao, Leonida Cambao, Rafi Sotelo, Archie Annalyn Iran and family, Lea Vital and family, Carter Angeles Espino family, Romel Rowena Sibug, Rowena Perez and family, Lord Cuyugan and family, Catherine Manaloto and family, at Marie Vital and family. Para karing-karelang personal intention, Mayor Teddy Tumang and family, Eligold Gorospe, Asuncion Rivera, Jade Luis Sarmiento, Raymond Jonalyn Pascual, Rowen Magsino, Lani Alegria, Carla May Hans Henrik Maniti, Jennifer Vergara, Alfred Alam, Lordinho Gorospe, Christopher Guarin, Arnold and Catherine Maniti and family, Justin Kiambao, Jessie Ginto, Josel and Fernan Ginto, Marian Manayon, Edmond Lising, Jenny Rose Salas at Francisca Garcia. Digmag Masusi Karing-Karelang Aldo Kebaytan, Maria Angela Gabriel Quizon, Lance Franco, Roel Yabot, Gerald Salas, Axel Jace de Guzman, Naz Azriel de Guzman, John Gabriel Sampang. At para karing-karelang kaladwa, Elisa Onofre, Chodosyo Loreta Tumang, Enrico Yumul, Eleuterio Lutgarda, Leoncio Loriana Esguera, Jesus de la Cruz, Amalia Gorospe, Hernando Malonzo, Kylie Micaela G. Romantico, Gaudencio Sunga, Ignacio Filipinas, Noel Macabali, Reinerio Llanera, Bong Gonzales, Jinley Sampang, Miguelito Padriqui, Jesus Esguera, Elita Gomez, Roberto Gomez, Rolando Gomez, Azir Tiki, Nelson Perez, Maria Jamaica Perez, Pedro Rizal Natividad Martinez, Nicolas Juanita Cunan, Jose Sr., Jose Jr., Dominga Magtira, Jimmy Magtira, Jerry Magtira, Rosalina Sampang, Adelaida Malonzo, Tina Marie Yumul, Jose Victoria, Joey Magsino, Darwin Tayag, Pedro Marin, Francisco Galang, Bricio Rael Formentira, Catherine Edgar Lising, Oscar Sr. Maniago, Ligaya Ipe, Lamberto Gomez, Sarcy Cesar Apong PC Vital, Kenneth Cruzado, Felix Brian Espino, Carlito Erlinia Maniti, Rodrigo Ibe, Clarita Ibe, Ricardo Ibe, Regina Pablo Malyari, Merly Dec Kapati, Gloria Jimenez, Maximino Pangilinan, Ernesto Adelaida, Reynaldo Panlilio, Teresita
Tenorio, Dolores Michelle Mandap Sales, Alejandro Jonathan Gomez, Diosdado Juanita Gomez, Carlota Emanuel Tayag, Eustaquio Tayag, Merly Manuel Zablan, Erlinda Nakpil, Teresita Cecilio Senior Angeles, Nancy Cecilio Junior Angeles, Estela Gomez, Marcela Talagtag, Antonina Muñoz, Leonora Roberto Gomez. Kanta King Pamuklat Adalit, talakad tamo po.
King lagyo na ningigpa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu, Amen. inginu mantabeyo ke kayo. At keka antimorin. Kaniting kayabakan miti puntamu, ban pagmasusyan tayo, ing solemnidad di San Pedro at San Pablo, ding asyas, ding pundasyon, ding kasalpantayanan tamo, anting Kristiyano. Kristyan talang ngayon rin kakatamong kasalanan at manyawad tamong pakalulu at kapatawaran king Gino, lalong-lalo na karing penandit etala tinggap, inamin, at etamo bebiyasa, karing kakatamong kamalyan. Mawad tamong yaning pakalulu at sikanan king Diyos. Aminan ku, King Diyos, ama pamakalulu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King pamisip pa mga manu, ampon pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Ulinita ipanigapo ko kang nuan amariyang kapilanman virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, amayo payang tutu, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana, King biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. Kapuryan ke ka o Diyos at igpa ning ginuming Kristo, king maulamong pakalulu, pigkaluban mo keng bayong biye at kapanayan, kapamilataning upaya ning pangasubli ng mebye Kristo. Kapamilataning panalangin di Apostol Pedro at Pablo, ikesa ng tinanggap kaniting kasalpantayanan, kapamilataning karelang pamanaral, makapakirake kami king tulara, king pamanukira, king ginu, papunta king alang kupas, ama ng makasadya, para ke kami karin banwa. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King mit mong kasalpantayanan at maalalam akapanaligan, makiramdam tamong eni king amano ning Dios. Pamamasang iba't king libro ding dapat daring apostol. Kanita muring panahon na ita, pigmula na lang linupig Herodes, ding membro ng iglesia. Te patabtab ne batal Santiago, ing kapatad ng Juan. Inyang nang iti may kaibye tula karing udiyo, sindune po at peparakap ni Pedro. Iti milyari kanitang kapesatan ng tinape ay alang lebadura. Kay ba't diyang deka pi Pedro, delaray king sukulan, at karinde piliwas-liwas ginuwardyan, di nga patagurupong sundalos. Tiyapat lakataw balang grupo, isipa ng Herodes ing yarap ni karing memalin ning Hudyo, kalabas ning Pasko. Inya, menatili aking sukulan ni Pedro. Dapot, menalangin lang tayimtim king Diyos, pare kayo ding membro ning iglesia. Kanitang benging bayo ni yarap Herodes kimbalen i Pedro, matudtudiya pilatanding aduang gwardya. Makataliya ka rin aduang tanikala. Atin muna ng gwardyang makabante king pasbol ning sukulan. Kabudabud ing metong ay anghel ning Ginoo, atyo kilub ning sukulan, at sinlaging sala ka rin. Tepik ne pago ning anghel i Pedro, ginising ne at nga na kaya, malagwa, mibangon ko. Kanita mo rin may balaglaring gamat na ring tanikala. Sinabi na kanita ning anghel, biblas ka at isulod mo la ring sandalyas mo. May minto ay Pedro at nga na kaya ning anghel, magbalabal ka at tugi ka kanako. Tikyan ng Pedro, luwal ning sukulan. Makanyan man, nabalo kanita, nung tutu ing daraptana ning anghel. Balano, maninapya mo. Linabas laking mumunang bante, kaibat king kadwa, at ikwarang miras king pasbul bakal, apalwal papunta king syudad. Mibuklat yang dili na yung pasbol at melaos lang linwal. Tinuntun laking metong amalating dalan at bigla na yung likwan ng anghel i Pedro. Kanita na apibule-bule Pedro, ing milyari kaya at nga na. Ngini ko hapipiho king iti tutupin. Tinubod nining Ginoo ing kayang anghel, at liligtas na ako king gama ng Herodes, at king sablang bage, tatangkarang daptan, ding memalen Hudyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Ing kay katamo pong pakibat,
ing anghel ning Ginoo, iligtas nala retang makitakot kayo. Ing anghel ning Ginoo, iligtas na laretang makitakot kaya. Pasalamatan kayong Ginoo, kapilan man, labi ko elatok ng pupuri kayo. Ing Ginoo yang pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayayalipos ta. Ing anghel ning Ginoo, iligtas na laretang makitakot kaya. Parangalan niya kambe ko ing Ginoo, miyabe-yabe tayang purian ing kayang lagyo. Meniga po king Ginoo, at peki bata na ko, karing sablang takot ko, linigtas na ko. Ing anghel ning Ginoo, iligtas na laretang makitakot kaya. Lumawe ko kaya at tumula kayo, at eko mipakarine. Ing taong maliligalik king Ginoo minaw siya, at iya pekiramdamane, king sablang dusa na kinabos ni. Ing anghel ning Ginoo, iligtas na laretang makitakot kaya. Ing anghel ning Ginoo, babantian no retang makitakot at gagalang kayo, king panganib, liligtas no pa. Pilasan niyo at sabukan, ing kayang kayapan, tumulayo, ing taong kayo magsantungan. Ing anghel ning Ginoo, iligtas na laretang makitakot kaya. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat Pablo, kang Timoteo. E lumawot mi sakripisyo na ako, uling dinatang na ing oras ning pamaglako ko keti king yato. May kilaban kong mayop king pamakiligligan, atuparan ko na ing kanakong parasan. May natili kong tapat king kasalpantayanan, ngeni tanggapan ko ni ing korona ning tagumpe, amin sadya para kanako. Ating Ginoo, ing banalaw kum, yang miputong karing korona kingaldo ito. Emu kanako, nune pati karing sablang malugod, manenaya king panyatang ng pasibayo. Dapot, inantabayanan ako at dininan si kanan ning Ginoo, ban apas siya kung ganap, ing amano ning Diyos karing pagano. Miligtas ko king asbok ning leyon, ing Ginoo iligtas na ako king sablang marok, at yamurin ing miyatad ka na ako king kayang kayaryan. Kaya ing ligaya king kapilan paman. Amen. Ing amano na po ning Ginoo. Salamat king Dios, parangalan tayo ing mayap a balita. Ika i Pedro at babo niting batu, italakad ke ing iglesia ko, at ding pasbol ning impyerno, ere daygan. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo mantabeyo ke kayo. At keka antimurin, Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo.
Inyang miras na Jesus, banda king balening Cesarea de Felipe, kitang na karingkay ang alagad, agpang king sasabyan daring tao, nino kanu, inganak ning tao, ngarang may kibat, dingaliwa sa sabyanda, king iya ihuan maminyag, dingaliwa sa sabyanda, king iya i Elias, at atinamang sasabing, iya ing propeta Jeremias, o metong iya karing propeta, o ikayu, nga ng kinutang karela, king palagayu, nino ako. Mekiba chay Simon Pedro nga na, ika ing Kristo, ing anak ning Diyos, amabiye, nga ng Jesus kaya, Simon, anak ng Juan, mapalad ka, uling ing sinabi mo, many batan king tao, nune kang igpakong at tsubanwa. Ya mismo ing pepabalo kanita keka, at ako sasabyan ko keka, ika i Pedro, at babo niting batu, italakad ke ing iglesia ko. At ding pasbo ning impyerno, ere sambutan, ibiye ko lake karing susi ning kayaryaning banwa. Nanuman ning emo ipaintulot ketiking yatu, emo naman mi paintulot karin banwa. Nanuman ing ipaintulot mo ketiking yatu, karin man banwa mi paintulot. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo, pakiramdaman tayo po ing homilya. Baka maluto kong eni, uling especially ing aldawayti. Uling king aldawayti, pag masusyan tayo, ing kapiestan di San Pedro at San Pablo. Sasabihan tamo, ila ding asyas, ding pundasyuna, ding kasalpantayanan tamo, anting Kristiyano. Para po king kakatamong pamigunam, subukan tayang pakibatan iting kutang. Makanano lang meging asyas, ding matbud. Makanano lang meging pundasyon, ding mabule. Makanano lang meging batu, dening medurug. O yan po yung pulayana ning pamigunam tamo. Misa nating kanong metong kaya na kanalalaki, linob king seminaryo. Kalub na king seminaryo, asahana, deng taong dasana ka rin, mangayap la, banala, anghel la, at santula. King kailang bata na, ning pamandatila na king seminaryo, aba, mika culture shock ya, mengas daniya, uling atuklasana, kalupa nala palang ating sagu ampong iki, deng di sana, ating machismis, ating mahilig, ating mabisyo, ating pate-pate, ating emi kakaintindi, ating paksyon-paksyon, at atuklasana po, ing malalamdang sikreto, deng kayabedang magaral, ing seminaryo, ayalakda, nala pala exclusive school, co-ed nala pala. Puri nang sabihan, dakal mo naman LGBT ka rin. Inya, may skandal uya. At sinabi na, lakwang ke ining seminaryo nga ini. Uling atin niyang ababalita na mas mayap, mas matinu, seminary community, may koya at karinya linipat. Kalabas na ning pabulan, aba, may naliwala mo lagyu ang pong itsura, den kayabe na. Pero detang isyong tatakasana, detang problemang enaburi, itang depekto din kayang kayabe, yan naman ing ikit na at aranasana. Kaluguran kong kapatad, alang perpektong komunidad. Nung makananong alang perpektong pamilya. Ing balang pamilya, ing balang komunidad, atin niyang kanya-kanyang issue. Atin niyang kanya-kanyang kainan, atin niyang kanya-kanyang depekto. Bakit? Kasi, den kaya katang pamilya, den kaya katang komunidad,
bibilugan dala deng tao, at balang tao, ating sikanan, ating kainan, ating kayapan, ating karokan. Makanyanya naman ing Santa Iglesia. Apani mo nan, di Pedro, ampon, i Pablo. Karening pamamasang dimdam tamo, siyempre, piestada, pagbigyan tala, bidala, papakit da, ding talasulat, nung makananula kasikan, nung makananula katibe. Pero, nung salugsugan tala, ding ebanghelyo, ding aliwa ng sulat San Pablo, at ding aliwang kwento tungkol karela, akit tamo naman ing kainanda. Kening mumunang pamamasa, ameyango, king libro, ding dapat ding apostol, pag maragul ng San Lucas, nung makanano ya katapang i Pedro, nung makanano ng inarapan, ing pamanligalig, ing pangadakap na, ing pangasukol na. Ang yang peteda ni Santiago, akapatid ng Juan, eya pamurin tinok ng menaral. Inyapin, pepakulong ng Herodes. At abalitan tamo, nung makanano ng pigluwalo ning anghel. O ba't katapang na? Kasi may tapang yamu. O ba't katibe na? O kasi may tibe yamu. Meging matatagyamu. Uling yaman, dinalan niyang maragul apa magkamali. Wari, nung balikan tayo, ing kwento na ning Maleldo, kaba ka nung mamangan la, sinabi na ning Gino, ikayungan lakwan yuko, ikayungan batingan yuko, ikayungan ilaglag yuko. Pero na nung sinabi ng Pedro, ali, Ginong nga na, nung ilangan lakwan da ka, ako, damayan da ka, ang gaking kamatayan. Kalabas na ning mapila na oras, inyang kutnande, wari kayabe na ka. Wari talatukin na kang Jesus. Wari tao ka naman Galilea. Keng tono na pamo, ning pamagsalita mo, gagale na ka. Kayabe na kang Jesus. Nanong panyabyan yu. Kaya balo ing taong yan. Ala kong kaugnayan, king taong yan. At tinulawok ya, ing tatyo. Na atalakaran, ing pengako ng damayane, ning Gino. Pero timpong masanting ang milyari kang Pedro, akit tamo nung makanano yung ka-trying hard. Uling, inyang likwandengan, ding kayabe na, Jesus, iya tinukiya pa. Sibu ka ng tinuki ang gaking Sanhedrin. At niyang ikit deng lilitisan de, kanitaya mitakutan. At kaya rin na kanong migkamali, kaya rin na yung gilutan, ing Gino, linawene kanong marat ng Jesus. At inglawe ng Jesus, manyumbat. Inglawe na, mangonde na. Linawene mitmong lugod, pekintindyana ing pamagkamali ng Pedro, at tinggap ne at ligurane pamurin, ang giyang migkamali. Inyapin, tinangis siyang kapait-paitan at manibat kanita. Ditak-ditak may biyasan meging pabisu-bisu king kayang pamagsalita. Inyang putnane ning Ginong sinubling mebye, nung kalugurane, nung makasadyayang mate, alang-alang kayo, mayabang. Sinabi na, kaluguran da ka, pero paghanga lamang ang pagmamahal ko sa iyo. Hangahan da ka, idol da ka, pero kepa agyong itaya ing biyeko keka. Ang diyang makanyan kalimitado, kaditak ing lugod na, ang diyang mababaw pa mo ing lugod na, tinggap ne at pigdamutan ning Gino. Uling balo na, lumalam mo rin, tumibe mo rin, ing lugod na. At oy ni pining milyare, kening mumunang pamamasa, may sukulyo,
Mikdusaya at king katataulian, mi pakuya king krus, makabaligtad. Oy Pablo, nano ing milyari kaya? Baligtad ing milyari kaya. Metong yang tapat at masigasig a pariseo. Para kaya, ing dalaning kabanalan, yapin ing batas. Ing batas. At deng tutuki kang Jesus, kalabano ning batas. Inyapin, inusig na la, pesakita na la, ding mumunang talatuki kang Jesus. At migkonsentya, inayuna na, ing pangamate ng Esteban. Naning milyari kayo? Kaba kanung papuntaya Damasco, akasalubong ne, akatabno ne, ing ginong sinubling mebye. Asasabi kayang, Saulo, Saulo, bakit niligaligan mo ko? Ninuy ka gino, ako, Jesus, ning Nazaret. Inyang akatabno na Jesus, ditak-ditak migbayuya. At melalam ing pamangilala na kang Jesus, ang gana kitang melalam ing lugod na kang Jesus. Ing dating kalaban ding Kristiyano, meging talatuki na yung Jesus. Ing dating ko kontra karing turo ng Jesus, yang eni ing masigasig manaral, king mayap abalita ng Jesus. Ating masanting amilyari kayo, emit da, emila ko, ing kayang malalam asugat, ating kayang miyaliwang issue. Uling kabang magmisyon niya, kabang manaral niya, o ito, matitrigger, ing malalam ng sugat, ing malalam ng issue. At, dininay, nagilutan iti. Nune, inarapana at tinggap na. Metong karing kayang sulat, karing tao Korinto, bigsalitaya, tungkol kaniting malalam ng sugat at depekto. Ingawas na kanini, kaya nga manong English, thorn in the flesh, tinik sa laman, suksok king laman. At agpangking pamagkwento na, at lukanong beses, inawad na king Diyos, ing ilako na sana ining suksok king kayang pangatao. Uling the best ne, uling dakila ne, dakal ng mama nga kayo, o neng uli na mo niting suksok ning kayang pangatao, de tatangalan anting dakilang tao, pangabala ne, pero napigkalup ning apong gino, ing adwana, anti kanini ing meging pakibat na, nga na, ing grasya ko, sapat na para keka. My grace is enough. At nga nang migsalita. For power reaches its perfection in weakness. At sinabi ng San Pablo, it is when I am weak that I am strong. Ating sikanan king Canaan. At potang may natamo, kanitatamo, lalto, masikan. Nano kaya ining power in weakness aamanwa ng San Pablo? Sikanan, busal, ding kekatamong Canaan. Tetagan, busal, ding kekatamong katburan. Magumpisa tamo po, pasibayo, kang San Pedro. Sabi ko nandin, kapamilatana ning kayang pamagkamali, may biyasaya isan Pedro. Oyta ing sikanan, potang magkamali tamo, mabibiyasa tamo. Potang magkamali tamo, lalawak, lalalam, ing pamanantindi tamo, king sarili, king biye, at karing aliwang tao.
At potang migkamalitana, may sugat, mi pakarine, dapat inarapan tamo in kekatamong issue. Dinalan tamong proseso, pepasawag tamo, atanggap tamo, inamin tamo, at apatawad tano din kekatamong sarili, at may biyasa tamo karing kekatamong kamalian. Kanita tamo maging less judgmental. Kanita tamo maging banayad king pamimwa. Mimintindi, mamantabi, karing kalupa tamong magkamali. At iti sikanan, amanibatan, king kalalaman, ning kekatang pangatao. Oy San Pablo, nanuya ining kayang sugat, nanuya ining kayang suksok, king laman. Dakala pong menigaral tungkol kaniti, at metong nepo ing dating rector ning Mother of Good Counsel Seminary, Yapong Vic. Dakala po speculations tungkol kening suksok king laman ng San Pablo. Metong kano, matas siya lug. Mayabang iya, San Pablo. Oneng, ang diyang mamayabang iya, ang diyang biyasa iya, ang diyang magaling iya, atin niya kanong personal insecurity. Pota atin niya kanong kapansanan. O kaya, ang diyang biyasa yang sumulat, naman biyasang magsalita. Matugtod la kano dahil makiramdam kaya. Potang manaral iya. At kay ba't, baka kanutin niya namang issue keng pera. O kaya, issue keng sex, keng upaya. Miyaliwala speculations. Pero, ing masanting kang San Pablo, kalupa ng Pedro, inarapana, tinggap na, inakuna, ing kayang kainan. At may kapagsalita yang hayagan tungkol kaniti. Na sininop, na kinimkim. Mekad, king pamagsalita na tungkol kaniti, mas aintindyane ing sarili na. Mas atanggap ne ing sarili na. At mas apatawad ne ing sarili na. Inya, ining kayang kainan, may ganyang sikanan. Kapatad, oren deng leader ng Santa Iglesia, kalupatala, tao lang totoo, ela perfecto, atin lang depekto. Dapat inaus, pinili, at pigkatiwala na la ning Ginoo. At makisan metong la, mekisan metong la, king kayang biye at misyon. Itamo mang bininyagan, makanyan tamo. Tamo naman perpekto, dakal tamo naman depekto. Karing kaya katang komunidad, karing kaya katang chapel communities, karing kaya katang organisasyon, king kaya katang parokya, king kabilugan a Santa Iglesia. Karakal a makarine isyo, makadiri, makasuka. Pero, oyan itamo. Sana, tatatakot mamarap karing mga lalam tamong sugat, karing kaya katamong depekto. Luban tala, deting sugat. Pakintindihan tala, din kaya katamong sarili. At migit king sabla, mabiyasa tamo, karing kaya katamong kamalyan. At patawaran ing sarili, ating metong at metong. Botang agawata na ita, kanita tamo sumulong. Kanita tamo maging wounded healer, karing aliwa. Taong sugatan, dapat makaintindi king kainaning tao, uling may biyasa tamo, karing kaya katamong pamagkamali. Ipasyag tamo yung kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan po, sasalpantaya Sasalpantaya ko, King Dios, ikpanglubos mayupaya,
linalang king banwa ang ponyato, at kang Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banal ay espiritu, mi bait kang nuan a Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabye ang ponme nga mate, sasalpantaya ku king banal ay espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pangamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublidang miering mete, at king bie alanangga. Amen. Kapatad, kaniting kapiestan ding Apostol Pedro at Pablo, adwang asyas ning Santa Iglesia, manalangin tamo kang Jesus, ing anak ning Diyos, at nga tamong sumabi, Ginoo ang tabayanan me, ingke kang balayan. Ulitan tayo. Ginoo ang tabayanan me, ingke kang balayan. Ginoo, gewa me i Pedro, ing magliligo asan, metong a magliligo karing tao, mitubod kang bayong apostol ngeni, banda ka laring makiramdam king kekang amano, inyang aming manalangin. Ginoo ang tabayanan me, ingke kang balayan. King dagat-dagatan, inutos mong manahimik king hangin, baning bangkaring alagad e alumbog, ipagluwalo me ingke kang iglesia karing bagyo, ning kasalukuyan a panahon, at pagkaluban meng sikanan ding kayang mamuntukan, inyang aming manalangin. Ginoo ang tabayanan me, ingke kang balayan. Kay ba't mong sinubling mebye, tinipon mong makapadurot kang Pedro, ring sasalpantaya keka, anting mayap ming pastol, tipunan mo ring sabla mong balayan, king metong akawan, inyang aming manalangin. Ginoo ang tabayanan me, ingke kang balayan. Tinubod me ing kekang Apostol Pablo, ban ipanaral ing maya pabalita karing pagano. Bustan mong dasnane ning kekang mensahe, ing balang lelangan, inyang aming manalangin. Ginoo ang tabayanan me, ingke kang balayan. Pigkatiwala mo king kekang iglesia ring susi ning kayarian. Ibuklat me ing pasbol ning banwa, karing hanggang sasalpantaya king malugod mong lingap, inyang aming manalangin. Ginoo ang tabayanan me, ingke kang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo at ding kaniti minampang king misa. Iuli no sana king kayarian ng maligaya, ding kapatad tamong mayang unabye. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo ang tabayanan me, ingke kang balayan. Ngeni adwan tamo ing sarili tamong kapagnasan. O Ginoong Jesus, kambilan me, ingke kang iglesia, papanatilyan mong mabye, ingke kaming kasalpantayanan, busal dingke kaming kainan at kakulangan, at bustan mong sumulong ing diwa, ning pamikakapatad, busal mi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Kabang darawon tayo ing sarili tamo, king kapamilataning tinape at alak, ikanta tayong dalit king pamagdala karing ayin.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes, sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O igpaming miglalang, pakyabe rasa ring kekang apostol, Pedro at Pablo, ing karelang panalangin, king kekaming ain, at sa upanda kayang magmasusi kaniting sakripisyo ning lugod at pamisasan metong. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabe ke kayo. At keka antimurin, Itasyo na ring pusuyo. makatas na la king gino. Pasalamatan tayo, ing ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulit. Tuneping karapat dapat ampon matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya. Kakatman mong tula ring keking puso, kabang parang alan mila ring dakila mong apostol, i Pedro, ing pamuntok mi king kasalpantayanan, at i Pablo, ing matayanakan talapanaral. I Pedro, tinas na ing Santa Iglesia, iba't king tapat ng kawan ning Israel. I Pablo, delane, ing kekang aus, karing bansa, at meging talaturune ning yato. Ing balang metong king pinili ng paralan, tinipunet pisan metong ing bugtong ng pamilyang Kristo. Pareho lang mekirake king kamatayan ning metong martir, at ngeni mapupuri king balang sulok ning yato. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kekang ligaya. Lain makiabe kami, king alang tunang dang pamamya kapurian keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa anareting ain, kingaslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Aso Kristo. Bayo yami daon pusang lub, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na. Kuanan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti, iyo ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kingwaning kalis, pasibayo, pepasalamata na kat pinuri, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na. Kuanan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti.
Uling iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu para kekay at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak. Daya ng Kristo, ikapos mo kami. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawam niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap yo king lugod. Kambe ng Leo kalabing-4 ing papami, Florentino ing obispo mi, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang na biye, tanggapan mo sana king maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan, lalong-lalo na din ang anak mong mitipon, ban pasalamat at pasawop keka, ding kapatid ming miyampang kaniting misa, at ding anak mong ipanalangin mi kaniting banal, kapag masosya. Gawan mo kaya ang karapat dapat magkamit king biye lang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay induning Diyos. Kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol at ding sablang Santo, isan Vicente Ferrer a kekeng patulunan, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesus Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena ampon keya, igpang mayupayang tutu, kaguming banal na espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Pasawop tamong yenikingig pa, banketa, akit tamo ing sikanan, busal ding kaya katamong kainan.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Manalangin tamong ngeni para king tunay at manatiling kapayapan, lalong-lalo ng kapayapan, pilatan ding bansang migigera. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kekayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kekayo. Emo sa babalikdan, ding kekaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanana, ning kekang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, parating mantabi kekayo. At keka antimurin. At ngeni masayatang idake king metong at metong, ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kekayo man po, peace be with you. Yoing kordero ning Diyos, yoing milalako king kasalanan ning yatu. Mapalad la ring mayaos magisulu king apuna ning kordero.
Manalangin tamo. Oig paming malugod, ibayo mesa ing biening kekang iglesia, kapamilataning upaya niting sakramento, ing pamamirasong tinape at ing turu ring kekang apostol, lalong-lalo na ing aral di Pedro at Pablo, pisan metong anda kesana king kekang lugod, ban tapat ming agampanan ing kasuywan akekang dinake kekami. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kaya katamo pong kapabaluan. Agatanda kayo pong tumagon king kaya katamong First Wednesday Mass ng July 2, alas 6:30 po ning abak. Panimunan din kaya katamo pong Ladies of Charity bilang pamipasyag king kaya katamong debosyon king indu ning alang-anggang sao. At tamo ng pong First Friday Mass ng July 4, alas 6:30 ning abak. Panimunan din kaya katamo pong apostolado ning panalangin. At ding tatagon king BEC Core Group formation session at meeting. At tamo pong pamitipon ng Sabado, July 5, alas 9 na po ning abak. Dakal pong dakala salamat. Talakad ko po para king tauling bendisyon. Inginu mantabe kay kayo. At keka antimurin. At mantabe kay kayo at karing kaya kong pamilya ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingig pa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal na misa, paligayan tayong Diyos, kapamilatan, daring pamibiyebiyetamo. Salamat, King Dios.